Menyako igihugu cy'u Rwanda kimaze kuyoborwa n'abaperezida bagera kuri 6 kuva mu 1960 kugera mu mwaka wa 2023. Mbonye umutwe Dominique niwe wabaye perezida wa mbere w'u Rwanda yayoboye umwaka umwe gusa. Kayibanda Gerwari perezida wa kabiri wayoboye u Rwanda yayoboye imyaka 12 uhereye ku 26 kwakira mu 1961 kugeza ku wa 4 Nyakanga 1973 ubwo yakurwa ku buyobozi na kudeta yakorewe. General Major Juvenal Habyarimana ubaye perezida wa gatatu wayoboye igihugu cy'u Rwanda abikesheje kudeta yakoze yamaze ku butegetsi imyaka 21 uhereye ku ya 5 Nyakanga 1973 kugera ku ya 6 Mata 1994. Dr. Theodore Sindikubwabo perezida wa kane wayoboye u Rwanda niwe mu perezida wayoboye igihe gito mu Rwanda kuko yayoboye amezi 3 gusa guhera ku wa 9 Mata 1994 kugeza ku wa 19 Nyakanga